Tumana kariko ati wona cihanda thaa 10 niguka na matemo ma mohoro nimo maya njitagwo wa Weru wa Nyambura. Gavana Kanjo ya magavana nitafanetie giikaro niguo kwaririria miario ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga iria erekeirie giku kia Raila Odinga. Kuhitukira muikariri giti wa Kanjo ino Ahmed Abdullahi, Kanjo ino ni itikanirie kumweheria gituro-ini kia munini wa muikariri giti wa Kanjo kurumirira miario ino. We wish to reiterate our deep disappointment on the statements by the governor. We still maintain that these sentiments are his personal remarks that do not reflect or represent the views and the values of the Council of Governors. We therefore disassociate ourselves in total and condemn these utterances, which were untimely, reckless, and unspeakable, especially at this time of deep mourning. In view of this, the Council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutahi from the leadership of the Council as the Vice Chair with immediate effect. We have also agreed that in due course we will hold another meeting where a new Vice Chair will be elected. But as of today, the resolution of this meeting is that the Council has passed a vote of no confidence on His Excellency Kahiga Mutahi and has agreed to remove him as Vice Chair with immediate effect. The Council of Governors extends its deepest apologies to the family of His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga CGH on behalf of the 47 county governments of Kenya for the unfortunate remarks by Governor Kahiga. We continue to mourn with the family during this difficult time and reaffirm our solidarity, our respect, and support to them. The Council remains available to offer any assistance that may be required. We further urge all leaders across the political divide to exercise restraint and mindfulness in their public utterances. As leaders, we must always be guided by the national values and principles of good governance enshrined in our Constitution of Kenya. May the soul of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, CGH, continue resting in eternal peace. Oriri arekereirie ndumiriri ya kuhoya urekeri, atongoria matiganite ni mathiete na mbere na gukirira na gukumithia miario ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Muikariri giti wa kiama kia ODM Gladys Wanga augite miario ino ni ya kwagithiria kiene kirugamo kia mutigaire Raila Odinga. Wangari Maria wa Muigana ena ripoti ino. Miario ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ithietio na mbere na kumenererio ni muingi ona atongoria ikiro-ini citiganite, na muikariri giti wa kiama kia ODM Gladys Wanga augite ni miario ya giconoko. Coming from someone who occupies a respectable position of the Vice Chairman of the Council of Governors, it is utterly absurd and astonishing. Wanga, uria ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, augite miario teno ni ya kunyururia kwirutaniria kwa Raila Odinga, agitetera na kuriira thirikari cia matura. That the very position that Kahiga holds as governor of Nyeri is a creation of the fight of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking
that they continue to make Raila a bogeyman in his death. Much I also want to join my friends in condemning the words of Governor Kahiga as primitive and uncalled for. Kuhetukira ndumiriri iria kiama kia ODM kirutite ni kiagithitie kiene miario o yothe ya kurehe njatukano ya Akenya ona kana ya gutonyereria uteti gikuini kia Raila. Kiama giki o gigiteterithia ati thengia wa miario teno kio ni kihandite gutungatira Mukenya wothe hatari muthutukanio gutekumakania gicigo kiria aumite. Gavana Kahiga araritie miario no ari mwena wa Kieni kaunti-ini ya Nyeri. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Nake gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ni ahoete urekeri kuma kuri family ya Raila Odinga, kanjo ya magavana kiama kia ODM o hamwe dutethejo kuri family ya Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, itongoretio ni Mama Aida Odinga, Erena Ruth, Erena Junior na Winnie, Senator Oburu na family yothe ya Raila Amolo Odinga includes ona Ruth Odinga. Igeda kugweta na kuri family yothe ya ODM aria makoragwo marwe arumiriria Raila Amolo Odinga ndimere ni kuri ndeto irathiururukio social media kumaira ndeto ndiraririe kana ciugo ndiraririe kuria mathiko-ini kundu ndirari na iragarurwo uria ndiraugite ati kwa kahinda ni tuonete ati ni kurari na njira ya ni kurari na ugaruruku woteti wege maine no horo wa ukuria kuri oraroragio na leu tondu prime minister witu ni aratutigire uria ndiroigire ni ati no nginya gucokwo gitama kiarirwo ringi nigetha gukirorwo uria gugugithie. Ndeto icio ni iragarurirwo ni aria mangienda gucigarura na koguo ni ngwenda kuoya mweke uyu kuri bururi mugima na kuri andu othe aria Raila Amolo Odinga akoretwo ari mundu tuhete gitio uturuireire akarwira katiba gaka na ningwenda kuoya mweke uyu njira mundu wothe ungikorwo ahiteirio ni ciugo icio noguo irathiurukio juge pole na ni undu woguo na ni undu wa gutuika ati ciugo icio ni ndiraririe ndingenda kugweta ati dinaria iguru ria mundu kana handu-ini ha mundu dinaria horo wa COG ndiraririe ta Mutahi wa Kahiga ti maundu mau mange na koguo nigetha njoe kindu gitagwo responsibility kana njoe murigo ucio ri wakwa kwambiriria riu ni nderutira gutiga wira wa gutuika vice chair wa council ya magavana nigetha uhoro ucio githio na mbere koguo nigwenda gucokia ngatho kuri bururi. Thengio muno. Nao aikari a Uasin Gishu ni matafanitie mahoya ma mwanya ma kuhoera muoyo wa Raila Odinga hamwe na family yake kurumirira gikuo giake. Aikari aya matafanitie igongona riri thiku ya mugwanja ya bururi gukorwo ugicaka ya Raila Odinga makiuga nginyagia riu kimako kiumbite ngoro-ini ciao kurumirira gikuo kia mutongoria uyu. Igongona riri ritafaneirio mutito-ini wa Kaptagat mathiete na mbere na kugathiriria itemi riria Raila anyitire makiria hari gutetera ihoto cia Akenya ithenya riria atiga makiuga atira ya kuya ihinda iraya ringikona wa kurihuria na bado hata sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet bado tunahuzunika na sana na bado still tunaomboleza na hatujui kama haitaisha kwa mwili yetu. Right Honorable Raila Odinga ataishi kwa mioyo yetu miaka na miaka na miaka. Raila alikuwa shujaa, kwanza kupea state burial kama rais, kiwango ya urais. Sisi hapo tunasema asante sana.
Aciari aria mari na ciana ciraingira kirathi-ini kia grade ya 10 mwaka ukite riu marathingata thirikari itigirire ni yaruta mabuku maria magiriire amu ni mathire hathara kiambiriri-ini kia mwaka uyu ni kugura mabuku maria macokire gucenjio maritio mari thukuru-ini umwe mwena wa Witeithia Juja makiongerera ati no mende ndugamano iria iriho gatagati ka acabithia a mabuku na thirikari ihorohio niguo ndikarehe mihinga ya githomo kia grade ya 10. Weru wa Mwangi niwe ori na ripoti ino. Kwaga mwerekera wa mabuku maria mari matumirwo ni arutwo a grade 9 kianjiriria kia mwaka uyu ni ndeto yatungiria aciari hathara nene ya kugura mabuku magicoka magicenjio rita riri aciari aria maraingiria ciana grade ya 10 makiuria thirikari iheane mwerekera mwega niguo gutigakorwo na mihinga ta iyo. Na riu ningi ni turamehoya na gitio kinene mabuku this time ma approve maria mo to last year twaguraga mabuku tugacokerithio ati riu ningi riu sirio rirafataranikana ni ringi rirafataranikana please magerie this time maria meko approve makorwo nimo twagura mabuku tugacoka tugakora timo twari na challenges ya mabuku then tukakuwa na vitabu zikakuwa very expensive na venye life iko mambo maisha ni ngumu kuna ups and downs sasa totiori atuguthondekerwo ni thirikari no twihoe at least tukienda grade 10 tutiga struggle muno na mabuku makeria mari thukuru-ini wa Graston Witeithie magwite githomo gia CBE ni kirate maite minene hari mwana gukura we kiumbe na oho gukuruhania muciari githomo-ini o mundu ena undu wake angika gutire mundu raima thukuru atari na kindu enyiteire talent nicio iraruta wira muno haha na ile ningeongea kwa sababu ya hiyo msakato ya grade 10 ni serikali ichukue jukumu kwa sababu ya walimu ambao watashikilia watoto. Ikifika grade 10 inakuwa ni changamoto na vile tumekuwa nao vizuri. Maya mokitereri anyiti temi matogeretio ni muthikafu Paul Muhia wa kanitha wa AIPCA na Josephine Waweru magwite marina mwihoko ati ndugamano yore ikoretwo wigithega ya thirikari na acabia mabuku ndigutuika muhinga na gucungiriria wagi wa mabuku ma grade 10 mwaka ukite. Oe muno thirikari tondu makibase undu uyu ri no mwaka korwo ni mari undu wabangitwo na ngo mari rate ni wega guteithiriria nigetha magithie grade 10 makorwo mafacilitatwo maundu maria mabataire muno tukuhoya thirikari itu support publishers tondu publishers ni arutia biacara na no aciari aitu me thiini ya sector ya githomo kuma support mahote ku publish mabuku ma ciana ira cie primary na icio cikuingira kinya secondary etha matigakorwo biacara ciao ni kuhotoma ikuhotoma na maremwo ni kuruta wira ucio.